Jotono no Khulumkha ani channel lo tomung no norok ani channel lo tabuk pan subscribe khalaya ko nga subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanamo nga phaidi tini kaise ketal job advertisement nailai no omong kha Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhak te rijak kha ngkai oro sajaka nadi eko advertisement number rijak kha amo 01/2022 engkau jagao saja kanai paste vacancy tongo oro you are any other categories omo undeserved pungnai omo nibagi reservation STA sirong nibagi mohni gre undeserved joto no riman oro engkangka omo saja kanai principal tlangjang obo industrial training institute ITI yo group B graduated nai omo engkangka o jagao nai pay scale jangnai ko 10,230 rupees nisimi 34,800 jora ngangka oro naidi education ta other qualification tamunang essential qualification ngangka naidi any degree in branch engineering among nai technology from an AICTE recognized among kai burimanai o tai ngangka diploma in any branch of engineering technology among jeje ngoro ngangka 8 years nangnai experience nangnai je diploma khlaijak ngkangkai ngkai tai degree khlaijak rok ngkangkai 5 years experience nangnai iko register any reputed institute workshop or factory or any production units or in a teaching je teaching recognized institution of experience tongnai rok oro rimanai ngkai boni age limit ngkangkai 18 nisimi 40 years jora rijak ngkai relaxation rijangnai SC ST borong ni bagi 5 years relaxation ngkai tai phaidi nailena next page o tamtong ngkai oro selection procedure naidi selection procedure oro sajak kanai norong ni last date submission application khlainai ni ngkai 22 tarik march ni 22 tarik jora tongo je candidate qualification tongnai experience tongnai borok reinai mano interested tongkhangkai engkau oro naidi selection procedure tongo selection procedure engkau written exam ngai 170 marks ni oro MCQ tongai OMR based exam ngai engkau interview ngai tai baiba boys ngai oro 30 marks ni engkau oma haikeno selection ngai engkau norok tomung no takpanani channel no subscribe khalaya ko engkau subscribe khalai di ang ketal job advertisement te online information related video sanamu norong ni bagai engkangka phaidi oro naidi amoni fees norong marinai naidi group B graduated post ni bagai engkangkai 350 engkangkai je general candidate ni bagai engkangkai 250 engkangkai je STSC te BPL card holders rong ni bagai norok fee marinai engkangkai norok omo TPSC ni andaro se borong ni website o thangai norok omo login khai apply ma khlainai ke je candidate qualification experience tongnai rok norok apply khlainai di kai iko omo TPSC ni andaro gangka oro principal talangjanai ITI yo gangkai je candidate interested tongnai bor apply khlai di engkai tomung no takphan ma ani channel no subscribe khalaya ko engka subscribe khalai ready angte ketal job advertisement te online information related video sanamo norong ni bagai engka tinin bagai amsung nong sitong jotono nang Hambai.